Sa una pa lang naghulat na ako, mag-saisenta para maka-discount na gyud ko. Kalendaryo akong gi-check adlaw-adlaw, Murag Bente nga dugay kaayo moabot. Sa karinderya ug sa fast food, Senior kuha, ako dayon isulti, Bente porsyento VAT exempt pa. Libre smile pag gyud ang tindera. Sa botika mura na kog suki. Maintenance murag snacks kada adlaw diri. Check up karon, laboratory ugma. Pero okay ra kay na ay discount ba? Excited na gyud ko mag-saisenta para sa perks nga akong makuha. Priority lane, bisan asa. Sa bangko, grocery hasta sa CR pa. Lingkod dayon sa bus, Para senior ni, di na magtindo. payahay na gyud ni. Pero sa tinuod, Akong nasabtan, dili discount ang pinaka-importante sa tanan. sa malmura na kog VIP. Di na ko maglinya, diretso na ko diri. Sa hotel ug biyahe chill na kaayo. Senior life, murag bakasyon pirmi. Monthly pension na kong gihulat, murag sweldo nga ginagmay lang gud. Bisan gamay dako nagtabang. Pangkape ug pan, okay na kaayo akong adlaw. Usahay magkatawa ko maghuna-huna, Nagapasko gedad sa una. pero karon nga na nako diri. Nasabtan ako ang tinuod nga bili. Excited ko mag-senior citizen. Oo, lingaw ang perks nga atong ma-enjoy. Pero mas dako pag yun nga blessing. Nga buhi patahang tod karon, Dili lang discount ang selebrasyon, kundi kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Salamat Lord sa matag adlaw. Senior na ko, pero bless gihapon